My name is Philip Difford and I work for Kverneland Group. And I look after the Baltic states in Estonia for all the products, sales and marketing. The brand of Kverneland is a well-known reputational brand of high quality and reliability within the marketplace, and we do call a broad line. We have all the products high-end for farmers' needs. That's a very the recognised brand in Estonia, and this is a very good question for our Kverneland guru and legend, Urmas. But it's been a long-standing relationship with Dotnova Group and in the Estonian market, and especially this product we have here is well known and well represented, and is a premium product we know in Estonia itself. Mina olen Urmas Lees ja esindan siin Kvernelandi toote brändi. Kverneland on Eestis hästi tuntud, sellepärast et Kverneland on väga vara alustanud Eestis. Et aastal 1992 juba tulid esimesed Kvernelandi advad Eestisse. Ja kuna Kvernelandi bränd on nagu kvaliteetmasinate bränd ja adel sai väga populaarseks Eesti põllumeeste hulgas, siis hiljem tulid ka kõik muud Kvernelandi tooted, nagu rohumasinad ja mullahaarimismasinad, taimekaitsemasinad, pritsid, väetsekülvikud on väga head, nii et ühesõnaga see kvaliteet on, mis meestele meeldib. Kvernelandi kõige populaarsemad asjad kindlasti on ader, mida kõik väga hästi teavad, ja siis ka väetsekülvikud ja pritsid on sellised majuspalad, võiks öelda. Okay, well, I mean, for the future development in agriculture is very interesting because there's a demand on labor, as we know. So machines have to become a little bit more autonomous and more intelligent. Hence, we're led against this thing called an iPlat. So the I stands for intelligence. So it moves in that direction. So we're always looking to develop products to make it easy to use, to use a more broader scale of workforce. So that's what we do. Areng läheb ikka sinna suunda, kus meil on vaja järjest targemaid masinaid ja täpsemaid. Kui võtame näiteks kemikaalide osas, siis väga täpne kasutamine nii koguste poolest kui ka siis paikkonna poolest, ehk et GPS-lahendused taimekaitsepritsidel, siis iga pihusti individuaalne juhtimine, pihustada täpselt sinna, kuhu on vaja. Kõik selline asi, suur täpsus. See poole kõik asi liigub.